Citizenship Amendment Bill Chanaragani Haina Kanglaba Fauba, Pali Balingai Asina, Garishu Tauri Haibigi Matagum, Ningai than a Latoki Haina, MLA Joy Kishin and Indato Cray. Tha Sikitang Tarukta Pakangamaga, Masahum later be Nupi Amaga, Kainaka Kibgit Hogokta, Awaba Nanglaba Nupi Adugi, Lehoriba Masahum Gidamag, Local Pam Tokwatabak Sapsana Locally Haina, Child Welfare Committee Bisnupurgi Chairperson, P. Premsana Fongokray. Umputara Suba Territorial Army Day Palantorom Pangtokre, Territorial Army asi Lamdamasiga, Tana Tanava Yadrava Saruk Ama Oire Haina, Chief Minister and Viren High Cray. Mahiroi Bebishana Mihata Shenari Bemioshing, Lengakna, Haktena Amasum, Nakoi Nena Kankatuna Tamna Bohona Rehaina, MLA KH Zerkishan Amaral Sikre. Awang Sakong Development Club na Sasinaba Pension Book Season Eraga, Miam the Sel Lotona Bohona Manupiaba, North Iwasidi Fagalaba Matum, Watem Laga Tadokre. Malem Gituan Balivak the Pangfong Bagum, Wangkaining Tempo Krima Pandaleva, Share and Care Amadi, Wangoi Community Health Center Nasinduna, World Mental Health Week, Lishingrama Palantorom Pangtokre. Handicraft Haktagi Oiva, Numit Mangani Satagadava, Exhibition cum Demonstration among Asidagi, the Pilal Memorial Complex to Hogokre. Pondiceri Northeast India Community Nasinduna, Pondiceri University da, Ohumlaksuba, Northeast India's Academic cum Cultural Mega Event Fathom, Lisingani Tramapan Gitorom Pangtokre. Toramaduda, Northeast State Nipangi, Apunbagi Saktam, Fazarava Culture Amadi, Tradition Gi Saktam Sing Utki. Thasigi Tangtara Nitoi Fauba, Numitarani Sumna Satagadava, Inter-School Sports Meet, Lishingani Tramapan Ngasi, BJP Manipur Pradesh ki Vice President, SS Benjamin Matian Hogokre. Mahatma Gandhi ki Chamag Yankai Subama Pokumon Gamari Lenana, National Students Union of India NSUI Nasinduna, Ahanba State Level Mini Marathon Ngasi, NSUI gi Manipur State President P. Bankim Chandrana Manipur University gi Geta Gilam Thakre. Run for Peace and Progress Haiba Wakal on the Sen Kivalam Zeladu, Kanglada Lamtungpam Oike.